चिल्लाथो अस्तमी खुनु चिर थना फागु सुरु जुगुदु यहाँ बसन्तपु पुलान लाकु न्ह्यने सोमबा सुथसिया नेता इज्या पिन्यागु मिनेटिया साइते चिरथंगु खसा अथे येले कृष्ण देग न्ह्यने चिरथंगु ख अथे देय फुकौ धैते लाकु दुथा नेवा बस्ती प्रतीकात्मक रूपमा चिरथनिगु परम्परा दु तिथि कथाया रंगी चंगी कापा कुचाया स्वत जाय कुसा थेदेका लाकु न्ह्यने चिल्लाथो अस्तमी हुनु ये चिरथनिगु परम्परा नापान्छे न्ह्यान वइचुंगु खसा येले सीमाया कचा तिथि कथाया रंगी चंगी कापा कुचा तया चिरिया प्रतीक कथा थनिगु परम्परा दु थुक्सी होली पुनी सोनीगलिसे पहाडी लागाई जिल्ला वैगो फागुन 22 गते सोमबार व तराई मधेसिया जिल्ला फागुन 23 गते मंगलबार खुनु लागुदु